Karbi Anglong Autonomous Council EM Barin Ramsing Ti Arong Chewai Tanglo. Electronic Media Pen World Sport Journalist Ari Catalan. Vokajan along All Adivasi Student Association of Assam Atumpen NS 39 Atwar Karankha. Ada berta long pen eli berta than pang thare harmony be non bertang ton pen arjui tha Vokajan Police Station angkang jakong ni phai ke thom arni tilhini apor malong pen sukhajan NS 39 Atwar along All Adivasi Student Association of Assam Atum chipater pi pen gonta e bank towar pi Karankha asai ke padopona berta kadnus berangke ananterang pen berta nang pale Birta Kilanglun Atengke Inut Mafia Umesh Group Tabang All Adivasi Students Association of Assam Mate Tihekpen Asa Lucharia Songato Panjuno Dakpen Kapindrem Kiputora Port Labang Sobang Phu Umesh Group Tapan Konta Inkora Pri Angbong Pulis Atum Nep Ing Nangsi Celon Chit Adayareng En Nang Jipusik Kehang Patso Kali Pulute Asa Tum Ansu Seka Chesong Asai Deng Jipusining J Jong Ponsina Umesh Group Tak Inut Kahino Dak Mate Mafia Abang Phu Lasi Pulis Atum Pini Arnianta Kinep Kang Nang Nedet Abangke Mangku Meme Alamlu Athela Sob Gupta ke Bokojan Khot Khuti la Pendilai Police Station along Pangrung Pet Non An Case Cricketom An Pleng Tanglo Sita Pini Arnianta Juipong Bomlang Lasi Police Dumta Abesi Kidun Turong Mapima Puta Karju Patupon Bokojan Sub Division Onek Thoronar Mane Okhanti Srishti Korar Logote Ari Dol Hongothanok Bodnam Korar Logote Ari Media Bhai Bilakok Onek Prokar Durbବ୍ୟବহাৰ কৰাৰ লগতে মাৰপিট কৰিছে আৰু যি ছাত্ৰ সংগঠন আদিবাসী ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতা আজি প্ৰাক্তন নেতা বুলি আজি DY365 গুৱাহাটীৰ পৰা যি এটা দল লৈ আহি ইয়াৰ মিডিয়াত নেগলিজেন্স কৰা আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ লগতে তেওঁক ইমিডিয়েট এৰেষ্ট কৰাৰ লগতে তেওঁৰ বিহিত ব্যৱস্থা যেন লয় তাক কামনা কৰিছোঁ Assam Electronic Media Sport Journalist Association Atumpe jakong ni phai hini arni Guwahati rongsupi along Narlos ni World Sport Journalist arni Catalan pon pado Sport Journalist Association Atumpe Assam along inut nongka chetangklong photo journalist turuni kanta Barman aphan karcho pado World Sport Journalist arni Catalan pon along Assam Electronic Media Sport Journalist Association Atumpe anparta Sport Association ke pathu abang pho Atumpe Kalipara Turuni Kanta Barman Ahempale Damsi Karcho Asai Pado Pondo Apitu Photo Journalist Turuni Kanta Barman Pen Alang Liharchi Kinep Dun An Amohor Amoka Kaduka Bekachetong Dun Atumapan Paklang Pondo Karbi Anglong Suryajan Osumar Tumphan Jakong ni phai ke thom arni Kolkata arong spian ke pajoi lapen ke palang damji aphan National Integration Tour asai ke padopona berta Karnews along berta nangle National Integration Tour Karbi Anglong Deputy Commissioner Midul Kumar Mahantalapen Colonel JVS Rawat Atum Pensi Ing Pupondo Red Horn Division Unit Pen Kipatir Pipon Labang Swatur Jakong Nipai ke Tom Arni Pen Nipai Kep Arni An Kipaju ke Palang Dam Jaja Megalok Cleared Up English High School Lang Mili Pen Bang Tom Kep Lokator Le Ausmar Lapen Bang Kitom Tan Bang Atumapan Ing Wai Ponlo Labang Soja Megalok Kolkata Rong Spi Prejamadi Malong Humridam Linji Apitu General Officer Commander in Chief Eastern Command Pen Jihuchipota Padopon Jipusi Birta Riptunla program ke pini benceng po pini ani yang somebody please dak dipen barji acha inke baji pini bar po inke nitum hala dak Kolkata long 4 days an touring program do 4 days tamane nitum hala dak pana ko ke bang ke 9 earnings bai 9 earning bang po inke dak ko 10 earning yang chili po acha room pet ke bang thong kep do sidame nitum school cleared up school pen bang ke bang kripli inke teacher bahini proputha ka bang ke non rural area hedi rural area long la Karbi tum sitame promote ba kapre tum sitame city thek long le usumar tum pha tame city ki palang ponji pha bosi la Red Horn Division Army tum pen la so program ke organize masenili tum ta long ta la so program phan proposal bang lo hai amasi ke chingki dun chethanon lo amasi cholo students bang nang tum chiri non la pen teacher bai ni nang du nang ji professor job si Nitum chingwai lo ama saying ke students atum pen la pen parents atum pen permission hang lo do we lo an si smart phone toy do sa tum thang la pinang ni everything free
mane kichu kido lapen hala dak fear ka do wian dala tum free sinang PG puta Kolkata City long na kono na dim silang nami ni nang sini la an ke chini dum clear place eta me ki dam vek ji bang ke Eden Garden mo khata dam ji busipu lapen Science City dam ji non malam sapor phan birtamo ton ponik sina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dehna mo pipoted bertalong wangtulo Karbianglo Autonomous Council EM Barim Ram Singh Jakong Nipai Ketom Arni Arong Kachewa Berta Card News alo Berta Nangle EM Barim Karlitang Ram Singh Inti Penan Arni Pen Adangli Kesu Kacholonga Jok Jakong Nipai Ketom Arni Kesu Kachelangdam Adim Dimapur Jion Hospital Alongsi Arong Chevoilo Alang Lilangpher Constituency Pensi MSC Kilik Along Kisundun Chenglo Kilik along Chepahai Dunsi EM Nangmanlo Apitu Lumbajong MAC Constituency Penta Kilik along Chepahai Dun Tusi EM Nangmanlang Alang Likachewa Abirta Karjulong Pen Lumbajong Langper Arat Pen Anparta Karbianglong Arat Atum Aningdu Rentilo Karbi Youth Development Organization Atum Pen Jakong Nipai Ketomarni Difui Thialong Lang Ok Lapen Kecho Ason Harmu Kepalang Chariji Mate Lab Testing Kepadoji Apan Karbianglong Deputy Commissioner Apan Lo Kepajirdang Karbianglong arong supi dipua long pen anparta prekja mahawar along ang tan pen kiban alang ok apple phinu tharve lepen ongdung hitialong kitora hana mukha kilang chari jiaphan lab testing kipado ponchiaphan Karbi Youth Development Organization ahin pen katunuri podopon Dipua hi thilong ading open alam klang bom je plastic abuti plastic asang lapente kaple ka hormu ta me mane medicine pen ka bana hormu ta supply nang leo lasila so aputha immediate check nei pujuni tumpini deputy commissioner phan nile tu mahen pen isi memorandum copy lo lasila so memorandum copy ateng pen prabjin pen dipua hi thilong lahai hormu pates ji phan nile tu ma song hin pen dc phan ta me prabjin pen pates ji phan nile tu pen sodak pen mane pempura lo pajilo lasi lason ta thak theglo lo je bahara dim ta nile tum asam no minister pius hajurika mota non ma la so po check bom lo je kicho hormu long medicine pen ang supply hormu pen ang ano hormu do lasila hai hormu immediate nile tu ma hen pen bom nang ji la pen test nang ji pusin tum pini deputy commissioner phan la so memorandum lo pajil tega Ada berita bang lapan sikang ton ponigla tumbe thak me karton